Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ade Ramadan mas nimi mihar miwani algon menna emahuge fahun algon menna baddal kura fitur eida kurimati wefa. fitur eidu algon menna baddal kuran kari wefa. Islami shariatu gonota Islam deenuga komme kameggaves usul take adab take kandalu wafa. Ehvima fitur eidu gaves adi adha eidu gaves ebahuri adab take adab take kanda eligen as. Ehvima fitur eida algon men baddal kollairu fitur eiduga algon men kantatta kuramvi kihinetto enguma kiwara muhimukame. fitur eiduge adab taki sunnat taki kobakan algon me dene gannanje. Fitur eiduga Ramadan mahoge emme fahu duwahge iru ossumai takbiru kiyum sunna vegenve adu harukon takbiru kiyum sunna vegenve riwayat tawga as fawani sahabi bekalun e bekalun waran adu haruko bara takbiru kiyuwa kamuga evima edu duwa mi Ramadan mahoge emme fahu duwahuge iru ossumai ku algon men takbiru kiyam fashanje hene adi eyaku gossa imam miha miskitan as minbara eruma ayku takbiru mi hutta eheya hisaban algon men takbiru kuriya gendanje eiduge devana sunnata ki eidu namadan algon men hinagatu eidu namada deumuge korin sunnan hinagatumukun hinagatun ei amukun algon men me shar'i hinagatumen hina ganna fadan ehnamas sunnan hinagatumakan niyaggane algon men niyaggane sunnan hinagatumen hinagatun ei sunna vegen wa kame ibnu umar radiyallahu anhu ge arihun riwagen ve kalefanu fitur eida nikume wadagatum okuren hina gannawa kamuk hama egota fitur eiduge sunnata we tere anes sunnata ki riti hedume lon atugawa riti hedume la adi atarula huwandula sentu jaha megota tayyaru wegen eidu namadaddiyo adi idu namaduge nuata iduge anis sunnataki idu namada jamaata bodu jamaata nuata hos bimegga kureve jamaata idu namada tayyaru egen diu adi idu namada nikutumuge kuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vituri adadaka kaduru kem bellevi kama waridu egen asfaave ehme idu namada fituru ida ituru eidu namada diumuge korin ka ecche kewmaki sunna vegen waka mehennamas adha eiduga eya khilafa adha eiduga mi inna gotaki namadu kon nimmaf eidu namadu kon nimmaf as mikani hen fitur eiduga diumuge korin vituri adadaka manaki onahiri adadaka ekale faanu kadur kem bellevi kamuga waridu vegen asfawan den eiduge anis sunnataki eidu namada dairu hingafadi fama uga hingafadi ves ilmeri midalwani kalefanu ekota amal kurawwa fawakama eidu namada dairu hingafadi adi namada da magunu an namagu tafatu kor namada da magunu an namagu tafatu kor hama egotan eiduge ane sunnataki eiduge khutuba adu ehum eidu namaduge khutuba adu hamaki sunna vegenwa kame hama egota eiduge tahuniya kiyumaki ves edevegen wa kamek kamuga nuata hudda kamek kamuga ilmu erin bayan kurawwa faave ehme mi kurukom bunanama eiduge adabtaki sahabiya bekal nuata sahabin ebbekalu kanebbekalaka dima wadagatumu takabbalallahu minna wa minkum mifadain tahuniya kiyuwa nuata dua kurawwa uluwa kamuga asar tawga nuata khabar tawga waridugen asfaave ehme ma tahuniya kiya ufa faalukon ulumaki ei iduga sunna vegenwa kame ufa faalukon ulumaki ebbay ko anebbaka tahuniya kiyun ei hudda vegenwa kame kamuga ilmu erin bayan kurawani mi kurukod dannawanama fitur iduge adabu taki mikan tattaka algon men samalukan devwa finama algon men samalukan difi kamuga wani nama ege heyo ajura sawab algon menna hasil wegen dani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك